Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Serinda yang insya Allah semoga kesemuanya si mata napan nenungang ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasawan iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kuilalan nati pong Allah Ta'ala makataniwi tunjina iya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mo pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga malagda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas sila-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana dengan magkwana na roto mangilaw ipong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na yatapay. Situngan na iya jama-jamat tayawan nili angka jama ako kapamapamulay sa parijok ka na tulian kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pengurus na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iyaro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki mas sampajang isa atau ukuy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kememan ni melolo mas sapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya naro yasang sapari temapet tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapariro na mate ki agujut deceng iya matutu na pake tau pandrite nang kanasam makada sampajat tepat tu iya ko suju pacapurni matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki manuju loko sampajangi. Iya kotak kok mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuh na mati ki sampajang. Nasabak pura ini akan ni untuk masampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beres lepat tutuna
Naiya beresan langi dua itu to si runtuk si baba to masarang. Iya ko to si runtuk pada taruh patau beresan langi. Iya ko to masarat to mak beresan lanto. Jadi iya tu beresan lalawa tau ni lalas sampayang isumpu memen niaro sampayang ngojuye. Iya ro beresan lalawa abioe. Iberesan lagi untuk ilapasangi nasabak surupurani isumpung untuk sampayang mangolo. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pasal pari ini tahu mau pak. Yang penting tanya kamu nama komana mau tuh dicenge pak. Sujud baca Quran na tarawih. Rakaat terakhir, tarwi terakhir ini akan memang nih untuk matarawih atau pemang. Ipasi sumpu memang ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni kay sa pingetat to kami man niya kita palampiri sunga kupot ta sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaya tapapat tu makada po pisay na pay sambung ituto si kupura isa subo pa sinisambung ina hindi na tau macilaka magay na lima ni hatuman na masampaya niya kumagosip bisita nga dyan nabangkar ro dito 25 menit di na tunagan na yasokongan Nawa-naway ka rin. Iyan na runasang hadesa na nabita, ang kanarampi rin na panguluta Imamul Ghazali, kulala nakita na hiya ilimidin. Aganasang, makadaya ro nabita, makada, umma ko adalah umat yang terbaik. Iya ro umma kami na makasing, maupay, nasa bamagi, nasa laywi si Dedeceng, manuju loko si Dedeceng. Iyan na ro yasang, matajawat to sampayam ni. Ya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kami pengala ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na ropas sabarang naidi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungan magi na tumananungan kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro din na siyaga nasaba pura ini akan ni untuk pigaw decing iya ko tomate jalan ni materu pahalay ina tu ampay para lula da iya sangeniya ini yang penting papahagi ki jolo nasaba di na yamanan na tao ito yeling aringang ngangati untuk mapananong nga deceng. Termasuk di pasapari namo manihang kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere. Pada mi ito to masampajang makaliya di ustaz ko masampajang ato lilapa-lapa iya mo sujo na to supuro na maga pa yaro di ng kanakalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanja tingka apa angkat tu watuna na makanja-kanja sa disampajang katuwa tu na tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja en katutu nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terri na de na to meter na to terri ang katunang katuya ya kan kuliah kan dia melo targi na dia nato targi dia na melo mako memang kuang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni kuang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu o ko jenne na ipajana de no le husu kulala sampaya iya na de na makanja peringaran ako majen na ide to nule matuju peringaran ako masampajan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tuh baca oke lalas sampajang kan angka Y2 baca layula to ya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasyagi baca karena katalu to
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katelu to. Iya ko ulama papiki maka delayulangi gang ka katelu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahangnya supaya tesangi maka dah aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka delayulangi gang ka katelu. Iya ko patasawfu maka day tak bagi telu. Si salah dito? Pada kata kira-kira ko to maka day yulang yang katelu si baway bagi telu. Ade. Kaya ya sa yulang yang katelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona po ng Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilandro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua. Pasuju mana ngisinin na napasumo, pakitamu, parengkalingamu, pikiranmu, nawanawamu. Pasuju mana ngikiro na po ng Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ya ko ang kalasok kilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utumutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orere ga siapa aja to suju no kilo na pangalata ni pasuju sinin dalasay napayilaw makada epong talaggar nga iye. Yan na ron kada tak bagi telu denah kada yulang yak katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro'alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki ang kay nilalan na wa takkalewe. Kikayasan pakita na pasui akalang ipasuju manan. Yan na ro ipasong payuro na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watak kalebe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy yato makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah apa padahal ini masalah ang kataw dega gandran na tapi to lima pangiwas babay na ang kataw tau dega gandran na ang kaindran na makaya tapi ako ro rumah tangga na ang kataw anak na to lima pakirik-kirik siya mangkalinga baca tapi makakanja matun na si bawa ba ini ang kataw makakanja anak na tapi matun na to lima pakirik-kirik kataw makanja matun na makanja anak na makanja ba ini na balibora na siya tulinnya masih salah jadi yang kamana tu masalah na tau nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe oleh di pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan kataw dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala tu nasama pangulo binamito po ang Allah Ta'ala ito ina tu ampay kong kana tabatta paya ko makanja mana niya na eman dari to borro kada itay di dijat kada tu galau salah borro ni ro taka borro yo pokong kana na siya mangkalinga baca cindi na suwi manang kana na mapakire-kire iya na tutuliyin lawa nama dari itu ya to nanak bata itu iya to madece mato kamaraja metetahi magi tuliyin law dongang kaya to nakada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja ki nilaw doang ayo po ko matche nilaw doang apa nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahang iya rosinin na masalah yang kehadapi
Asabang kami matupasan na nabita, makide nabita, uli ramade chinga, umako, magkasiwal ako ridi. Tauli hilalain manyamang. Tapi iya ko, tuli ko manyamangin na din alaw, tuli masusat. Supaya din na mabela po lupidi po. Namo jeti di makoto. Yan yoli rewa nana na cia rewa jasi sa takiringang idui rewa tu na capu du na kenri melalo. Eka makiro. Ji pada mati tu kotoli kiringang ya gaga na lengi dale po ngalatala. Na de na to melo masampajang nakahasisan. Nakaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi di matomil lawi yan ito biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong na itamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay modupay ni gasuro ko at na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay may nga hindi metong lawi makiro jajaja ta salapahangi ditan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulini supaya macawe itu jadi jaja aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap magyok ko gamay pa dua pasurongan na iya ko na pulay ko sa ilawdok ko nasaba diga gatiyasi na padongang apa makrede sa tay takdir de iya padongang yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba gani iya ko adu pura napatkan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan to ampay ko ramalangi sisa butaw si wani umat na nabita ko ramalangi ito kali talupul ni kada sisa butaw si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala yang kaya asan na tarukyo ko naraka makanya ito agi baca ko wani ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya Rob. De. Iya, jadi ilawi nasaba sisa tahu tu ipalapa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat na nabita. Jadi ya rasanya Pak dong yasene takdir jadi aja tak kedaya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun no pole pamasin na po ang latal mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makay po ang latal iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po ang latal ko hindi makadawi atakku tapi iya kung kadi mapala toba yase pamasin na po ang latal yase ya kita mangingi malolisu apa ang kami matuyit ya sa dosa langgana pada may makun reye pura nikaman na tulang kamu di maca copak dosa langgana gitu ipangajari no kostasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asik dosa langgana kami mato mako tu pura ni na to baka makalo nakatanila timun na astagfirullah sana baja mana nasi macam maka tu deh ang kemetian dosa langgana Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas ini teh hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka iya dia ules disalaya ro kami tetto mako tu maka dia ya dia nak dia ules tahan itimu kukong kagagah itu angkat mako tu angkat tu kami mak bicara di nanawanaway maka dito jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura di napau ni pura bitu matu nak astagfirullah majanya je rona na pero may
maka na basta kabirula sisan na ba dyan naruto sila pausi yan na tiasa do sa langgana dyan kami matuto yan na tunah kada inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah ta'ala taumal lisu nah kada inna Allah yuhibbut taibin de makade at-tawabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi makade at-tawabin taumal lisu toba napoji po ang Allah ta'ala to iyaro tagang kulyangan yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalang pa ang kasampajat ba ang katabakoro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamanat tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli macho dito nga ginabita maka da suku bak pada si denule apa ang kataw masikit kataw makuto ang kataw kusuro masidak ka masikit baga iya betul kan na mas diremo tu tapi metay reking pura mo ipasa si masumbang inasang makakutana agam gorangi akin lo bawa kapapakutanan tanana dire bawan na gato makonto ang katoto makalomo tapi cidu pasangan aja lalo tamasike aja abas sakit besakit desi sagaga singaran na tau seke pa namo tau seke cacatu yan ang kataw masike pa dega matay tau seke dega tau teri nang kataw kat di mate dia na teri tay tulisikat di anin betul laba itiri galami itu dega si kode mita kalau si kiburu mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batulisan ini makada mara na makada ambo upa na susah kat ipa tau biasa ya waktu na tuhe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ya aja tamasake awas sakit yo buku mabas saya tau tak kajanna tetay ko mati labay kasi tau decing tau pa to basana biasa lalu tuh kata makadaya na yan ada na tama suruga makuran ni taute na tama suruga biasa mako tuh gitu iyaro istilah lemmi bate tak bahasa kan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahabat lalu nero tahu pakanja na yaro tapos makin nabita isa suruga yaro sisa nama boleh camate sita nang kataw lalo makare sabay tahu pakalelian na sipa na yaro makinabita tahu isa naraka yaro jadi ternyata nasaba narampe madecing ite makinabita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan na yan na iya din na tama suruga makura-kura di tahu din na tama berarti tahu madecing ito iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulisikat dian ni mitaw dega gato jadi aja tamaseke pada itu gaga pasapali maseke di dega remo pilo bolana kasumaya itu masih dake makadameti alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna tahu angke masjidaka fis-sarra'i riwattu masagenana wad-dharra'i nan niya riwattu macipila yan ang tiyasak takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo kung denawa di makadabate bertakwa ka iya kumakadaki salang cocok niya pa to pura na masahada iya kumakadaki tau matapa ka tayo jolo denawa di namuna bitta namparato sahaba aja kada aja mo kada matapa ka asal lemak agatan ran atau matapa narampi po Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapoy asan na po ang Allah Ta'ala
angkat kedokuatin tergerak makika pako lagi contoh supaya bisa paham biasa mana nih anak darah di makun raya itu dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang anak darah pujila nape natap putih asan ya nu apa garo gitu nang anak darah pujila dairo weh nape nak kadana teh marwah di marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar ya kumakadai pak bange Allahu akbar tapang kekedo kue berarti itu orang beriman iya ko pada mo ai tannya panape salam iya korangnya rampi maka kira-kira kok bangi tayong kagak kedom iya gangkulengan nah salah itu tingkatan nah salam tau matapa buana takwa ya si nairu ihsan de nagacau tandri ihsan apa ya sangi ihsan mapidecing iya ko mabasa ite na tumabasa mapasi wala decing mi asanna iya ko na paudecing ite ni paudecing to mapasi wala decing mi asanna tapi ya ko masikit ite na tumabasa ayan na riyasa mapidecing inariasang ihsan makanya po ang Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po ang Allah Ta'ala ina na po jilada tau ang kaihsan iya jadi kung kabalibolata masike ay sukuro ni nang kabalibolata masike tulitalin niya gaga ayan na tiyasang ihsan yan ang katawpaw jaki tulitilaw doang ang isalama ayan na tiyasang ihsan yung pwede ko masikite, tumakaran to siya kaparana. Barang na chow si Selemoto jilayolo. Ang kamatuto-mato ng kanasa mo papitatoy. Ko ito, iyan ako ito ko insan. Iya ko insan, mapidicing. Yung pwede ko mani mambasatoki. Kung kataw mo ko manatalam mo ito, naisoro nga pa ito makar, bigyan nalurang ni mato ko. Itan niya ito. Mapasiwala decin niya sana niya to iya may kumajay tayo na tumakanja yan na riyasang makibwa decin yan na to na pujila na po nga latala tapi maraji-raji di yan na to nakatalo aga-aga to wala idecin to mapija lokoriko wala kung kataw mapija lokoridi bato nga na napaujaki nagaki wala idecin tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasiwa riwat tumama naman natin ron na tao sampai tahajud nasa rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina machawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tarjama ilaw doon ni makade na bita melo gotama suruga masagina lalang ya mola demo antri desa kilo pasarap pa din na supasa makule batu bati tama suruga mau may kolari iko manipite pintu na suruga kaya kami mola tama ya da hulunal jan natas salam nasa minta pokok na salama ko tama suruga talumo mo jam nomor si diwala ide cito mapija la koriko oto ko masampaja riwat tumama naman tinro na tawe nomor talu wajaran indra na to makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palit pa insyaallah makisuruga din na mita telu mo jadi latu tati siya ka pa Usman Hindi pa ang magkakapakagiatan minta-minta sa di napakala ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga kemudian makadaka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan
Tau matinulu masidakkan kay tarong ni capan. Ang kalalo to tau masumban nasa nabita. Dini pares sa malak. De. Ang kakuhade sa eba. Pululong. Pura na pangagian nga guruta kaya Haji Asri Kasman LC. Guru kami to. Usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3. Maka day nabita angka tahu ko serimonri napay malalaw pada masar ni jampu. Denalo pada masar napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong. Napay malalaw ko baranti ni jampu na. Maka day po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la penrega nga okon roh kami na matandre. Iya narunah kada yaro tay pak siya to ko malala ni tay si pada si tanga maka dawing kayano makutana makigiyano na nang kagisibaw malala magnata de bawa maka day malaka aja musapay nalay po nga lata na pendro kon roh kami na matandre. Jadi dia lo pada masar si pulung. Deto ni timbang ngamala na deto nalalo ko lente ang isiratal mustaqim. Angka niger tau masumbang. Iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa. Nigi tau masumbang. Iya ro tau masumbang ni sangi makada niga na sumbang. Tau isumbang deto ni sangi makada niga sumbang. Biasa ni masidak ka deniris sama krani ga sidakai. Si bawa ya rotai sidakai jadi to disangi makade di sidakai. Biasa ni ga. Lepa. Man rasa memang ni. Lepa. Makada biko carano sus. Maka tuwata mapaya niya beren na ita pada ko masigi karena Allah irisa. Makuye. Namakai ka pasantren poko sira dan ka bente angka uluala angka sade na pasae may nga pasantre pa kapala korang may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani oko pabersahati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko to pakire misking oko to masiko la makapala o makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang kumakadai 250 atau kumakai 500 sabu iya talenga cik dia nana aku tu utanggungi pakamajana tapi aja nata podami makadaya wajaran nih milau tulu toka aja nata pasiruntuk transfer ka bani ya dia nana masih sekolah dediris sama kadani gay bantu salah saya matuk makapal anak si runtu inadanan kaniris sama kadaya biasa wajaran niya anak betul nama sekolah iya anak edetonis sangi makadaya biasa bantu ka ya narona saroha desa tau masidakai dedis sangi makadani kana sidakai tau isidakai edetonis sangi makadani ga sidakai yo poko itay na ibantu naso makadadea ito mo salasay kinitan niya iya kaya mamula ni mo ba ito naitay ni mano nasa iya to besa Maria bubas ito yo poko de na nirisang ale na deto nisangi aga nasa nabita iya tau make tulay jampu khusus yo pokoy pasipulo nga na ya tingin na payaling ang palo na paiso tingi balender mo pa yato de nalansot tama dagang kulangan ni sa paki usaha ka nga jatis sangi usaha ka ti din sangi tatali pumiban ni nawa di mo to din sangi nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala pak itu je tu masumbang nama dari to kaje tak kajan na makada iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang nga sana na tapo iya ko 20 sa po ang Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbang karena Allah tanpa nama karena Allah 1 juta ya ke 21 tepui laupa 21
Iyo po, di pa sigiligan niya ko si di juta sa taytapo, iya ko 20 sabo sa pangalatala. Maka di pangalatala man yun, na 20 pisa po na sumbagay yan ang pinagkurang. Iya ko si di juta sa na napatama. Ika na gitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu. Salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanja pakai dah napa ya ko cek dia ipungin na pinangkurang itu maka kira-kira ko ini ko ka anak na yala aja na napung itu nata yala ya ko ka sumbangan na si juta sana natapu tapi ako dosa udah sumbangan ngabo na natapu sana maka kira-kira kalau injo na iya ko dosa sumbangan na ya natapu iya ko mega ka Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sa bupo ngalatala pinangkurang kalalo dosa rupiah karena Allah makanya gaji dosa buminangka kengat. Jadi ini kesulada. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ayo ko pasida ko na pasida kaye. Yawana cik de iro iya ko deto lima kadawe deto ya ule makitu sasa pak masuli-suli ko mako itu neko nana itu masih ko lamay gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makadisi aga sumbang iya na titay patamaban ni dita po kantong nang kana cilingang lalo tapataman aja na titay pangalatala mo to makadah iya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwag bilangan yung parewag kang ada sa ko siya to. Yo poko malolisu di may prasigat tangi soros hitam lima deking si salah tuh jadi awana ya ro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepaturan no ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pau maka dia nang kataw masumban na puji riale sa barak ko na melo miyacham sa barak ko de gaga mulolongan tapi ubaca hadis ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o masumbang melo miyacham de gaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resese na to masumbang Panginoon naman ito kung pangalatala po wilawi au matarimay nilaw dong aja na to masumbang tak dongan na nabita yan nilaw ito po iya ro tau matarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na niya tau masidak kay magay makuye degaga tau matarima pasidak karya ang kaga degaga tau kegay mi ria tau mak berere makanya iya ko tau dena ria milaw dong namo ria iya matu wat dito itarima pasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira. Yang kedua engkau pa pangilawan na nabita aga pangilawan na puang talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampai kong ka aga-aga ya dereng ia makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa dia. Dina waro. Berengi iya makanja supaya Mario itatarimay namoriaki angka apala talolong katanya mi pahala pasidaka ano pala pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makumu mak baca ka urun tu imak kadaw iya gagay namoria narik ko Mario mo ito yalengitan niya apala sumbangan na lolongan apala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya nabi tatalengi apala tau angkay pulyoran nui umatku. Ini kira
Jadi itu kung kataw pa na mo de gana bereng yan na to ampe makada na bitatabassumu kapi ahika wajhika lakasadaka micawa-cawa beru na saba iya to ko to micawa-cawa na to sidup patay na to micawa-cawa tappa masannang atinna we basta payano para de gayaling ni mare we micawa-cawa ko to si runto yan na rumah kada menggembirakan lipuryoran noy inamuti di pacara may ko to lipuryoran noy te batungan na igambirakan ite ano che dewe alhamdulillah terima makan ja anu ta iya angkat palannya tuh karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tuh sina to lipita to liya cairi maka mana aman angkat tahu mako itu nasangnya Pak Bupati sire naso maka datau matakpo pole dare atau matakpo pole galung 45 na ngalina tama masige le pitaw si tamaranaka bupalender ko tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katonya na mapakire-kire hindi atau stress man ide to matakko gembirakan dia syukur ni ko tama ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kadaje pak mendarimi katoje itu tuh tulis tangan na salahkan ya na cakaru do nasa sita siya padahal maka de setangan na juga kasih upi kau na dulu masalah kagak iya jadi de engkat tahu pak we cede setangan sih na ceri iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangan pada kau panyon na de karena mak galere setangan maka bela maka naman itu cakarudu kanya siya tak bapa cakarudu te namo malaikat malaikat bapa cakarudu to tama ni sahe bakon yero upala tu pece de ha namo tu malaikat pa cakarudu ti te iya nama depi malaikat may ka malaikat pamasere ina magampagi matinro kita ni gare kay gawat tu cakarudu te nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca atau disigilingan di barisi dia saya gajah itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setan ina to mangaji na to made di setan ina to ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setan apa yang niladamu ya tuh mati setannya aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak gawat tuh nutu cakarudu ya kau masih kiri maka mau baca nih bilang-bilangnya tak dinda bawa sih matiin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya kau pacaramah maga manajit ng kabako mata tulimelo si kerapan na makandang ko balarondang yang letu Yesu bude na marigaga iya mana kostase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matanrala da kega iya ko jumai ina nenre pakatok bako mimbara ina deje gaga urami menre mantana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid yana tu nasabari nama gampang kita matinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setan we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan ini deh aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kong kabola deh namanya matinro matai koto monro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung lima sampaya nulle makurangi mangayo ko tuh ila tunah kada nabi talata jal buyuto ko makabir ajung pajiki buruk lagi bolam jadi rasam paja sunna bawe rewa aku bolamu mo jama supaya nonroy malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa i pasi bola wc bakamara ya ko tama wc bacanya Allahumma inna uzubillahi min al-khubuthi wal khaba'is lari masuk setan lo ki kamara Deje makanya onron. Iya totai pertama siupi kamera monron na tulyok ko pero setan e malo di su tuy male ba petilaran. Apa ini mato maki buat onron to na may galasak kanek na sama tuli sigaroy.
Itu ang pito pandita nyo na pasaran nga makukuha na si bawan niya. Itang ni kalilian na bati na hindi makikuha bola. Kasi ko niro malampila de. Ayun ka lang. Allahul muafiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.